नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा मुगुठिया नयाँ बाजु आसकुमार चिकमबन्जाज थौया सभाया नायो मु पहाङ अनि बहमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष नारायण मान बिजुक दाई प्रेम सर सुनलाई नापाङ सकले हाने बहपन सकल सिता दुनुगला निसिङ पिन्तु नाट्य छाया थौ मौसम साठ मोबिसाङ सकलेन छिकप निगो दुनुगला निसिया माया मटिना ओ सहयोग झिगो ज्याजो ह्यापुक तिसिलाक्क हजौँ वाचौँ खा सकसिनाङ खचौँ याजुला अले चिसङ धाचोङा थो जनता या माया ख ताठे जनता मासा भाषामै धागो या छौ दसो थौ या थो ज्याजो नङ ख उकिन चिसङ धागो या चौ ख गुब्ले तक जनता या नुग खा पिवे फैमखु उब्ले तक वो डाठेंगु साहित्य जो फैमखु नेपाल भाषा साहित्य त मुजा धागो या चौ थोय खा ख चिसङ उकि ताठेंपु जनता या उठाने निम्ति चिसङ साहित्य याता वर्गीय रूपे स्वयं र तय चिउ चिता ची अग्रज तसिन धातको खा ताचोङु खा थौ चिसङ वहे काथा या थौ थो छेला जको ख उकिया निरन्तरता जको ख उकिन चिसङ धावा चोचोङा जनता है माके म यदि जनता ममा त दशा छिगु भा थौ वो म्युजियम जको अथवा शब्दकोश अथवा खगो ढुको खे जको बाकी जुवाने हो उकिन जनता साथ बिय चन्तले जनता नुगले ठोखा सोटाक्क चिसम ब्याके मफुटले छिगु ताठेंगु साहित्यिक आन्दोलन हजा फैमुखु चिगु भाषा चिगु संस्कृति माके फैमुखु ताउ खा चि थौ निछिए नेने दुन वहे खायता जिङ वहे खायता जिङ था निथानसे छपु छिचाको लघु कथा चि बाखं खं जिङ थगु नचुकोटा कोचाके मटी तया बाखं याउ छ्यन्ता नान्ते याउ ख पह थौ माया श्राद्ध ब्रह्म ठठे माको जोल ब्रह्मण तठे माको जोलङ जोलन छिमुङ्कल बजिया लिमला धगले सुथात्यले फुकन सामा जोलङ मुङ्क लासोय पिङचोङ पिपेम मिखाय त्यान ल बजु बिमजा हिन्नेता इ फटपुल बुलो बजु बिजा त कक मुठा नि फुकन जोलङ जि हकन मेठा वाने मनी छपन ढसा बजुया हुकुमी भा प्या होला बजु मेग हिन्नेता इ लिपा श्राद्ध या मजु तेलहे या म ढाय दिया मुखला बजुन छोमुकली सबिल छ बजुला के जी बजु सुंग च मुठाम फुकन जोलनी जोलन छि हल श्राद्ध सुर जुल बजुन श्राद्ध न्याकल श्राद्ध न्याक श्राद्ध यामास्ता पाटी वय टुटिके स्वटाक गात जव लाटम प्याटाक्क डाय पाटी स्यात बजुन ज्वेपिय स्वय बबिल अनिष्ट अति अनिष्ट तुट्यो थिएन लाहा मोसिसिन पिण्ड ग्वारा ठेलाछौँ क क्षमाफङ दक्षिणाप्यु श्राद्ध यामासिन क्षमाफङ दक्षिणा नपाम पिण्ड बाटल उब्ले हे गणानङ कुशी समावय बजिया टुटुखे सोटाक गाट पिण्ड खे हम हा या चोङ लाटङ कुशीता गेला याङ स्यात अले हकन पिण्ड खे हम हा यात वो खाङ श्राद्ध याङ चमा मनोनन ढाल बजो छिन टुटिखे थियो लाहा मोसिसिन हकन हम होला अछु अनिष्ट जिथे ब्रह्मण छठुहे पाठे किमि सिथेनसँग हक ढाल छमेको तुटी बैस्याउ क जीव तुटी ब्रह्मयाउ समिसम भाग्या मौ छुन्नन जिमको झन् अति उत्तम जी कमठान श्राद्ध कोचाके ब्रह्मया मुटु चोख साया पेन चोख ढठे ब्रह्मया बचनयङ चाकलिया मनुतेसनसँग बिच व्याकल शासकको शासित्या अवस्था लकस छठुहे खिउयवान को पुलाङ्गो बचनयङ सुबा योको सुबा नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा नयाँ बाजु आसकुमार चिकमबन्जार जुयाता